zdravo i dobrodošli u video o promjenama u A-kasi koje su najveće u prethodnih 40 godina i koje obuhvataju niz mera, kako sam ja lično shvatila, kako bi se izbeglo iskorišćavanje A-kase na neki način i fokus na to da veća primanja imaju ljudi koji su stalni članovi u A-kasi koji imaju stalna primanja i veće prihode. Postoji nekoliko bitnih izmena koje će se desiti od 1. oktobra ove 2025. godine. I prije svega mi je bitno da napomenem da oni ljudi kod kojih je već doneta odluka, znači koji su već dobili odluku o visini prihoda ili koji dobiju odluku do 30. septembra ove godine, će biti tretirani po starom programu, a oni od 1. oktobra pa nadalje po novom. Također imamo slučajeve ljudi, na primjer, koji su primali A-kasu pa planiraju, porodiljsko ili su na bolovanju pa nastavljaju A-kasu. Tu je također već doneta odluka i tretirat će se po starom programu. Imamo ovdje ispisano nekoliko jako bitnih stavki, tako da ću krenuti od najvažnije. Ono što je negativno za ljude sa decom ispod 18 godina jeste da umjesto dosadašnjih 450 dana A-kase, ti ljudi će primati samo 300 dana A-kase kao i svi ostali, tako da je ukinuto tih dodatnih 150 dana za ljude sa malom decom. To je jedna jako velika izmena. Druga stvar, do sada se gledalo koliko je neko zarađivao i u suštini koliko god vam je bila zarada, dobijali ste 80% svoje plate u prethodnih 12 mjeseci ukoliko ste bili članovi u A-kasi. Sada se tu sve menja. Gleda se dužina članstva u A-kasi, gleda se visina prihoda i minimalan prihod mora da vam je 11.000 kruna bruto u 4 uzastopna mjeseca minimum, i drugi uslov je da vam je godišnja plata minimum 120.000 kruna kako biste uopšte imali pravo na A-kasu. Članstvo se smanjuje sa 12 mjeseci neophodnih do sada na 6, ali naravno to umanjuje broj dana koje ćete dobiti. Hajmo redom da krenemo ovako. Dakle, što se tiče prihoda, kao što rekoh, 120.000 kruna morate imati godišnjeg prihoda da biste mogli da uopšte aplicirate za A-kasu, od toga 4 mjeseca po 11.000 kruna, pričam sve u bruto iznosu. Ukoliko ste 11.000 kruna imali tokom 11-12 mjeseci ili više, dobijate 300 dana od A-kase. Ukoliko ste 11.000 kruna imali od 8 do 10 mjeseci, dobit ćete 200 dana. Ukoliko ste imali od 4 do 7 mjeseci, 11.000 bruto inkomst, dobit ćete samo 100 dana. Ako ste bili članovi duže od 12 mjeseci, dobijate 80% vašeg prihoda, odnosno 80% vaše obračunate plate. Ukoliko ste bili članovi između 6 i 11 mjeseci, dobit ćete 60% prihoda. Znači, ove su jako velike promjene u smislu da na više detalja moramo paziti. I ukoliko ste manje od 6 mjeseci bili članovi u A-kasi, dobijate 50% prihoda. Za one koji nisu vodili računa o tim datumima i o tome da ispune sve norme, ovo je možda dobra vest da kad god im se ćefne mogu da uzmu A-kasu i neki novac će dobiti. Dok, na primjer, do sada je 12 mjeseci bio obavezan rok da se bude član u A-kasi da bi se uopšte nešto i dobilo. Ali koliko sam ja shvatila, odgovorne ljude i one ljude koji rade konstantno i imaju veća primanja, ovo apsolutno ne dotiče ništa od ovih promjena, osim toga da
je za ljude sa decom smanjen broj dana sa 450 na 300. Ali opet pričamo o 300 dana, to vam je godinu i 2 meseca da ste nezaposleni, da tražite posao. Smatram da je i to jedan i više nego dovoljan okvir da se nađe nova poslovna prilika i krene dalje. Još neke od bitnih stavki koje moram da napomenem jeste da do sada je bilo na nedeljnom nivou taj raport vaš AKAS i šta ste radili tokom protekle nedelje i na osnovu toga ste dobijali novac narednog četvrtka. Znači svake nedelje vam je legao novac na račun. Od sada će to biti jednom mesečno. I ono što je dobro i pozitivno, hvala Bogu, AKAS više neće nas pitati da šaljemo platne liste i ostalo, nego će oni direktno uzeti naš inkomst, odnosno podatke od Skatteverketa i rešiti sami, tako da mi o tome ne moramo da brinemo. Ima nekih izuzetaka da ljudi sa posebnim potrebama i ljudi koji su zaposleni na osnovu nekih posebnih ugovora, za njih ne važi ovo i oni će biti tretirani i dalje po starom programu. I da, to je to što... To su osnovne izmene. Znači, suma sumarum, za godinu dana morate imati minimum 120.000 kruna godišnjeg inkomsta, od toga minimum 4 meseca po 11.000 kruna. Najbolje da ste članovi u AKAS-i konstantno. Mislim, to je nešto što, kako da vam kažem, za mene je to bilo, od kad sam došla u Švedsku, članstvo u AKAS-i od dana 1 i dokle god živim u Švedskoj, član sam u AKAS-i. Mislim, pogotovo današnje vremena gde je nezaposlenost raste i gde nekako i prilike postaju manje dostupne čak i edukovanom kadru, vi nikad ne znate kada će vam zatrebati ta AKAS-a. Tako da članstvo u sindikatu i AKAS-i je nešto must have po meni. I da, zaboravila sam da kažem da maksimalna uplata od AKAS-e vam je 34.000 bruto po mesecu. To vam je oko, samo 34 minus 30%, oko 24.000, nešto manje od 24.000 neto mesečno. Sad, ukoliko ste član u sindikatu, naravno ispunjavate uslove sindikata, što je posebna priča, sad neću o tome, pričala sam dosta o tome. Sindikat vam dopunjuje platu da izgurate što više dana sa većim inkomstom. Tako da, eto, imajte samo ove podatke u vidu ukoliko planirate da napustite posao ili menjate posao ili bilo šta. Mislim da sve ovo može taktički da se odradi ukoliko ste u toj situaciji da zaista osjećate da morate nešto da menjate. Igrajte pametno, osigurajte sebi ove uslove minimalne koji se traže i onda na miru možete da tražite nove mogućnosti dok vam novac uredno leže na račun. Eto, probat ću da napravim jedan post gde ću samo onako brojke da ispišem da vam bude transparentnije, jasnije i inače imate sve na sajtovima AKAS-a, tako da bacite pogled na sve te brojke još jednom i čujemo se u nekom narednom videu. Ćao!